kitabu de babu wit dambugal jeetata ɓangal fi bayani no yewta en fi ɓangengol ma yustahabu konko yiɗa aw yubahu ma dagi fiiluhu gollugol ɗum fi salati ka julde tawata hino daginde gollete ka julde e konko tawata hino yiɗa e konko tawata yiɗaka kono sa huwi no dagi yusannu hino sunninana lil musalli juulowo on ruddul marri ruttugol feƴƴowo taƴitowo min amamihi yeeso makko ɗen golle ɗen hino dagi qariban minhu takko makko amma siko feƴƴowo yeeso to na ɗum ɗon ko duñata ko kalata ko feƴƴowo hakkunde ma e ka sujjata ɗon li qawli nabi sabu makko nelaɗo sah sallam ida kana silati ahadakum goɗɗo e mon yusalli no juulude fala yada anna taw accudey ahadan goɗɗo yamurru o feƴƴira baynede yeeso makko fa in aba si feƴƴowo on sali ke wi'i be feƴƴa fal yuqatilu yo piirude e makko fayna mahu sabu haray hino wondi on ɗon alqarino wondiɗo ko fanda ɗon ko iblisa rawahu muslim lakinna koni tun ida kana silatike amama al musalli yeeso juulo on sataratun heedode ay shay'un heede murtafi on shay'un goɗɗum murtafi on towuɗum min jidarin immorde gimbal aw nahwi ma ko nandi so tawi ɗum haray ɗum fala basa illa alaniya murrande feƴƴata nde goɗɗo feƴƴata min warayi ha ɓaawo nden heedode ɗon haray ɗum ɗon on tigi taƴƴitali yeeso makko wa kada ko wona noon ida htaja si on tigi haton jini ilal mururi faade feƴƴugol li diqil makan sabu faaɗugol nokkure nden be o feƴƴa alale ka o rewa si wona ɗon kadi nokku ala ka rewe ɗon kadi cheikhuji on maki salihu bun fawzani wonami abdoullahi kala woni wowlude so tawi mapunde nden waɗi ko taƴitata ɗon kon kadi yeeso juulowo on o feƴƴa haray ɗon ko ganto fa yamurru haray yo feƴƴu aray ɗon kadi ɓe holli haray ɓittere ala ɓe mana bakkat ala wala yaradduhul musalli ɗon kadi haray juulowo on hanamo kalude ko yen faam piiji ɗi moƴƴa wa kada ko wona noon kadi ida kana si o laati ke yusallimo julde fil hurum ka nder hurum ɗon kadi mo yeehi makka waɗugol hajju ma umra ma voyage tun yimɓe ne wayi wa ndiyan o wiyata ɗum mo taƴƴiti yeeso makko o kala mo sowona ɗum o ñallay piirudude yimɓe hara e darɗe ɗiɗi o heɓali en faami ka ɗon kadi on tigi tertoto fala yamna o sappata ko almururu feƴƴoɓɓe mbaynede yeeso makko on andi hunde fof no wayi wano nokkure nde wayi noon li kulli makanin maqal kala ka woni no woodi ko hana waɗede ɗon li anna nabiya sabu annabaji an salah sallam kana ɓe laati ke salli ɓe juulayno ɓe makkata on nas tawa yimɓe ɓe yamurruna bayna yadayi ɓe feƴƴude yeeso maɓɓe walaysa dunahum sitratun tawa ala hakkunde maɓɓe heedode hunde ɓe terto ɓe kalali goto rawal hamsatu wattihadu satratu no wodani jogitagol ngol heedode ɓe mana waɗugol heedo yeeso mum ɗum sunnatun ko sunna fi haqqel mum faride e haqqe juulowo kañum tun wal imam e haqqe imam on amma ɓawoɓe julneteɓe kamɓe ɓe waɗata heedode ko goɗɗo ɓisoto jinde hakkude saffeji ɗin haray o taƴitali yeeso ɓen ɗon ko si yeeso imam on taƴitama woni yeeso maɓɓe taƴitama li qawli sallah sallam sabu mako ne laaɗo ida salla ahadakum si goɗɗo e moɗon no juulude falisalli yo juulu ila sitratin faade heedode waliyadun minha e pi kadi yo ɓatto heedode nde na yo woɗɗintin distance buy hakkude makko e heedode nde rawahu abu dauda wa ibnu majah min hadis abi sa'id wa amal ma'mum amma ɓawo ɓen fa satratu kanko heedode makko nden satratu imama ko heedode imama makko walaysa ittihada satra wonari noon kadi jogitagol heedode bi wajibin ko farilla de wasimi juuli mi waɗal heedode julde anden sella li hadis ibnu abbas annahu no nelaɗo salah sallam sallaɓe juuli fi fada'in ka burure laysa bayna yadayhi shay'un tawi hunde ala yeeso maɓɓe holli na farilla siko farilla ɓe hulli yo goɗɗum taƴƴuto yeeso maɓɓe o ɓe hulanowo ɓe waɗa tawi ko farilla rawa ahmadu abu dawuda wa yanbaghi no hani an takuna nde latta satrata heedode qayma tan haɗa ko ñiiɓude hara wona ko wirata wona ko ruyata wona ko talloto ka muakhirati rahali wano kulle ko wiyete ko rahal ay qadara dira'in embere sogonal hara no juuti ko raɓɓiɗi o wano sogonal sawa on no fota ter kanata laatike daqiqatun ko sewɗum aw aridatun ma ko yaaju ɗum wal hukm nafoore nden wal hikmatu nafoore nde mum fi ittihade a jogitagol ɗum fi waɗugol heedode nden litamna almar ko fi tun ko sakko taƴitowo bayne dahi yeeso on tigi wali tamna al musalli e fiyo ɗum ɗon haɗu juulowo on min al inshigal immorde sokolingol maapagol bima waraha konko wontiri ɓaawo heedode nden toon hara woɓɓe feƴƴa yeeso makko ɗon hara ɗum maapinaari mo ko continue julde nden wa in kana selari ke fi saharaka ka burure ni salla yo juulu ila shay'in faade hunde shahisun
ko ɗum woni deƴƴininde min sujarin immorde leggal aw hajarin ma hayre aw asan ma tuggordu ma wande ma jengal dere yo ndar to goɗɗum o ɓatto ɗum ɗon o juula o anni ko ɗum ɗon heedo makko nde fa illam yakun si hunde ala harsal asa ko yo tuggu tuggordu ndun fil ardi ka leydi wada'ahu o waɗa ndu baynada yeeso makko ardanno ndu yaajiri noon o wallidira ndu noon bimana no ndu juutidiri noon o taƴƴitiniran ndu ɗum yeeso makko si tawi woni hunde ala wa ida ltabasat l qira'a si tawi woni jiiɓodiri jangin o alegoyi jangin on jiiɓodiri jilɓi alal imam e dow imam on mana so tawi imam on falji ko ɗum ko fanda fal ma'mum ɓawo falil ma'mumi no wodani ɓawo ɓen an yasma'ahu l qira'a nde ɓe naninta oya jangin a sahihata selluɗon ɓe mana haray no wodani ɓawo ɓe nde ɓe faljitata imam on legoy ko ɗum ko fanda naningol mo jangin selluɗon o bawi no dagani lil musalli juulowo on lubsu thawbi ɓornagol conci wona hawihi e ko nandita tawi ɗum wa hamlu shay'in tambagol goɗɗum wa wada'ahu e wallingol goɗɗum o nelaka waɗugol ɗum ɗo kono si nganto ari ko hollatamo yo ƴettu ɗum ɗama yo wallin ɗum ɗama yo ɓornogol concolla haray no daganimo ko fathul baabi udditugol dambugal walaw no wodanimo kadi qatlu hayyatin warugol mboddi wal aqraba e yaare li annahu sallah sallam saabu nelaɗo amara ɓe yamiri ɓe qatil aswadain warugol ɓaleji ɗin ɗiɗi fi solati ka julde al hayyata ko ɗum woni yaare wal aqraba e mboddi alhayyata mboddi wal aqraba e yaare rawahu abu dawud at-tirmidhi wa sahahu sellinnimo lakin siko woni la yanbaghi law hananamo noon e nder wargol ɗum an yuktira nde o ɗuɗɗinta min al af'ali immorde golleli al mubahata dageɗi fi solati ka julde illa li daruratin sonara ko lorra waɗi yo ɗuɗɗinɗi fa in aktara si o ɗuɗɗini min ha e majji kanji golleli ɗi min gari daruratin ko alda e lorra wa kanat ɗin golleli laatike kadi mutawaliyatin ko jokkodirɗo huwi ɗum ɗo huwi ɗum ɗo huwi ɗum ɗo abtalati sola haray ɗum hiɗi bonna julde nden few li anna dalika sabu ɗum mimma yunafi sola ko jaaɗo e ko riwata julde nden itta nde wa yushkilu anha sohlinamo ittamo e mayre wa ida arada lil musalli si weɓitanike kadi juulowon amron fiyake kasti idanin alayhi wano donginagol e makko goɗɗum aw sahawin imamahu ma yejjutugol imamu makko on aw khafa ala insanin ma a hulani neɗɗo alwuqu a yanugol fi halkatin e nder halkuye o yi bobon kum fokkiti ka termus ma fokkiti ka katkare ma fokkiti ka furnu ka yiite ma ka kuran falahu no wodanimo attanbihi ala dalika ɓangilngol ɗum poocanagol goɗɗo yar ittamo ma kanko o wubba o ittamo ma o matina fiyo goɗɗo nanit none wo no wawi warrude ha hara wonkikin bonali be nesbaha rajulu masalan wanode gorko wiyata subhanallah wa tasfagal mar'atu sonnajo kella li qawli sallallahu alaihi wasallam idha nabakum shay'un ko ɗum woni si ɓilike e moɗon si ɗisike e moɗon shay'un goɗɗum fi salatikum e nder julde mon nden fal tasbihu rijal yo worɓe ɓe mbiyu subhanallah wal tasfiqu nisa yo sonna ɓen kellu muttafaqun alayh wala yukrahu a ñaaka assalama salmingol al musalli hewre juulowo ɗaway tawde goɗɗo no julde wiyama assalamu aleykum ida kana kono ko si juulowo on laatike yaarifimo andi kayfa yuraddu ko honno o ruttirta salminago walil musalli no waɗani juulowo hina idin on tuma so salminama ruddu salami ruttugol salminagon ko honno noon fi haali salati e nder julde nde ko honno noon wona wigo wa aleykum salam bil isharati ko sappagol la bil lafzi wona wowlugol fala yaqulu wiyata wa aleykum salam fa in raddahu bil lafzi so ruttiri ɗum konngol ngol batalat bihi haray boni sabu ɗum ɗon salataw julde makko ne li annahu sabu ɗum ɗon khitabu adamiyin ko yewtere ibnu adama on ko yewti ɗon mi mana ko ibnu adama on ko huuli o jaabi tawi ko kanko e mawɗo on wonno woludude patron on rabbul ibad wala wono wodani mo takhiru raddi ruttugol kadi salminago ila ma bada salam ɓawo salmini mi mana juulowo on si o hiwrama no wawi wadde gotel piiji ɗiɗi imo wawi fontude newre nden o waɗa o yani aray ɗon o salmitiki mo wawi accude ha o salmina few o wiya noon ɓeya wa aleykum salam ɗiɗo ɗiɗi fof ko waɗi on faami way jusu no dagano lil musalli juulo on an yaqra nde o jangata iddata suratin embere suratuji boy fi rakatin wahidatin e nder darde wotere janga ngolɗa lima fi sahih sabu ko woni kon ka Bukhari
anna nabiyyan annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam gara be jangi fi rak'atin e darnde wotere min qiyamati immorde suratu qiyama bil fi rak'ati e darnde nden min qiyamihi immorde e darande mabbe nde be dari nden bil baqara ka baqara wa ali imran wa nisa'i dido tati kala be darni jangi dum e darnde wotere wa juzla no daga no mo kada mi karridan do filli no to qira'ata surata jangol suratu wal gotol fi rak'atayn e darde didi darnde aranere nden o janga ngol o immo kadi o yilto o janga ngol suratu wal gotol wani yubusim hino hanani mo kadi hino dagani mo kadi nde o sendata as-surata simore al-wahidata wotere bayna rak'atayn hakkunde suratuji didi hakkunde darde didi ka darnde aranere o janga suratu ngol ha hakkunde darde dimmere nde o wallantino wa juzu lahu no dagani mo qira'atu jangugol awakhiri sura sakkitorde suratul wa awsatuha ay hakkunde maggol jetta ka hakkunde ka sakkitorum ka tumbo ka aranum dum fo mudum ko taw tun jangin kon tigi jangi kon no selli lima rawa ahmad sabu imam ahmad fil muslim an ibn abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyyan annabajo sallallahu alaihi wasallam kana latika ko ma jangayno fil ula ka darde aranere min rak'atayil fajri ka darde di subaka qawluhu ta'ala dalol Allah ngol ka suratul baqara da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa fi saniyati ka darde dimmere qul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum dido fo mudum himo jangayno al aya haka aya hatti don wali umumi qawlihi ta'ala sabu hubutugol dalol Allah ngol faqara o jange mata yassara konko ne wani min alquran immorde e jangi on lakin ko woni tun la yanbaghi hana al-iqtara duddingol min dalika immorde dum bi mana duddingol jibendirgol ngol janga dum da janga da wadugol dum don abtiyel man dum don hana bal ko woni yafalu ahyanan ko yuhu dum kene wal musallin wadani julo won an yattaida nde o moloto inda qiraati ayatin nde o jangata aya fiha muni mudum dhikru adabin jantagol fi lette o toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah dandumo del lette o molo e del lette no daganimo wani yasal Allah inde o toroto Allah inda qira'ata ayatin sanga jangol aya fiha muni mudum dhikru rahmatin jantagol inde yurmende Allah nema Allah o toro Allah ya Allah kormo on nema no dagi wala no dan man yusalli inde julata ala nabi do annabajo sallallahu alaihi wasallam inda qira'ati dhikrihi sanga jangugol inde makkonde inda qira'ati dhikrihi sanga jangugol inde ne laado ko qur'an to mo wawi de kadi sallallahu alaihi wasallam li ta'akkudi salati sabu tidugol sabu tintingol julugol alaihi makko kanko ne laado inde dhikri tuma inde makko wala masalan ka suratu fatida on tigi no julude o janga yoti ka muhammadur rasulullah wa sundi taado inna sallallahu alaihi wasallam o kontina jangi o ndo fono dagi hadihi dun do jumlatun ko moɓondirande moɓande min al umuri immorde fiyakuji musibɓe julɓe allati ɗin yustahabu laka daganiɗema an juulowo on e yustahabu laka yiɗanaɗima aw yubaha laka ma daganiɗima fiiɗo ha gollugol ɗum haala sola e nder alhaali julde nden aradna haɗi min weɓitanma ɗum alayka e dow maɗa rija an ka tijjagol rajaa ka tijjagol an yastafida minha an tastafida minha nde naftortaɗi wa ta'amala biha gollitiraɗi musidɗo hatta takuna ha laatoɗa ala basiratin e dow ɓangandu e laaɓuɗo pas ko alda e sikke min ndini ka e morde dina ma kam wa nasalullah lana meɗen torano hoore amen Allah wala ka e am musidɗo an julɗo wonɗo lan jentade on almasida ɓeydagol ñande o ñande min al ilmi nafi immorde gandal nafaygal ñande o miɗo torano en Allah Allah yo en ɓeydo gandal qur'an ngal wo gandal dina islam ngal gande aduna yankoje ɗe wo wala mala salih e golle moƴƴe wali yalama e fiye o andu anna salata no julde nden ibadatan ko nde dewal azimatan mawnugal la yusu dagotako an yuf'ala nde ngal gollete aw yuqala fiha ma wowlete fi maggal illa fi hududi shari sona e kiri sayi Allah alwaridi juluɗi ɗin ani rasuli ko ƴettani laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alayka hino fayma musidɗan julɗo on ɗo jentade tafsir abdoullahi kala bil iltihimami himmirgol moƴƴa bihay fi ɗaɓɓugol ngal gandal wonu jangowo ahi hay so tawi ñande wo ko ya jento fiinoɗa darsu goto ma fiinoɗa ɗerol gotol ma fiinoɗa aya goto ma fiinoɗa hadise goto alhamdulillahi Allah newini o ɗelti woɓɓe goo ɓe waɗani en tafsir ta wawa yoɓade ka oto mawo ka biro mawo ka ngesa mawo
ka auto mawo ka voyage mawo ɗum ɗo ko ganto mola nango woni ko iwi e hoore me faaleykan fayma bil ihtimami himmirgol biha fi gandal ngal wa marifati andugol ma e julde nden mayu ko milu ha konko timmintande wa ma yan ɓusso ay konko ɗuytata nde hatta to addiya ha tottande alal wajihil akmal e dow alhaali e dow bange ɓurɗe e timmude ko ɗo woni ko dambugal ngal landi musidɓe julɓe toujours en ɓangina numéro téléphone ji ɗi wonande faalaɗo landi tagol e faalaɗo faljutugol e faalaɗo weltanagol en numéro téléphone on waɗay 63 60 53 09 60